Jer ovo prvenstvo je počelo najbolje moguće što se suđenja tiče, mislim da grupna faza celog Eura je odsuđena apsolutno fantastično, vrlo konzistentno, sve sudije su imale iste kriterijum, sve sudije su za iste stvari davale kartone, za iste stvari su sudile penale. Matula Hoz, on je poslat kući, posle grupne faze, dakle čovjek koji je sudio finale Ligi šampiona je poslat kući posle prvog propusta na utakmici, a onda Brih, kada su svi očekivali da će biti, pošto je bio generalni stav, da li je moguće da on ovo pušta, Brih odmah posle toga dobija da sudi prvu utakmicu četvrtfinala i ti vidiš da UEFA ne da ga neće kazniti, nego ga je momentalno nagradila za... Sudija to isto uradio, sudio je pre kraja, iako je ranije tokom nadoknade pokazivao argentinskom golmanu da mu štopuje vreme zbog toga što držao pola minuta loptu i pokazujemo na sat i kao kreće da se nastavlja i on ne samo što ne pusti, ne samo što nije produžio još za pola minuta, nego je ranije presekao napad i sudio kraj. Mislim, meni je tu Vrsaljko onako kao prototip igrača koji od 2018. skoro da ne igra u kontinuitetu, a na turniru u Rusiji je bio jedan od najboljih u konkurenciji. Da. Imam osjećaj kao da je više igrao na tom svjetskom nego što je igrao posljednjega. Ali bukvalno tako. Da. Nije meni problem pad Sterlinga, okej, nije on ni prvi ni poslednji, niti je njemu jedini, on je bar 14-15 puta na turniru pao, ne uvijek u 16-tercu, ali generalno jedan od glavnih planova igre engleske reprezentacije u celim eliminacijama bio je plansko padanje u zonama odakle može da se centrira. Ima ono kad kažeš sudija ništa nije hteo da ti svira ovde, ali najbukvalnije ništa nije hteo da ti svira, jer sat vremena ni jedan faul u tvojoj korist nije sudio. Ja nikad nisam vidio utakmicu tako. Pozdrav svim gledateljima podcasta Izvan Travnjaka, dobrodošli u 11. izdanje već spomenutog podcasta. Danas mi je stvarno velika čast ugostiti novinara sa sport kluba Vladimira Novakovića, kojeg vjerujem svi znate. Danas ćemo malo popričati o europskom prvenstvu koje je završilo prije par dana. Vjerujem da ću i ja imati čuti svašta zanimljivo od njega, a kako tek ne onda vi. Tako da evo Vlado, lijep ti pozdrav, imaš li još šta za nadodat za prije početka? Pa ništa, jedva čekam da krenemo. Prije svega, eto, završilo nam je europsko prvenstvo. U konačnici, koliko si od 1 do 10, kad već moramo spomenuti prije eura, da pitam uopće koliko si zadovoljan viđenim, jer vjerujem da si pratio većinu utakmica. Pa morao sam da ih gledam po službenoj dužnosti sve, jer to ste mogli da čujete i vi, ja sam bio taj koji je čitao highlighte za kompletno područje XU, zato što je UEFA bila toliko ažurna da nam obično nikada pre 2, pola 3 noću nije slala to i onda, pošto ja živim tačno preko puta sport kluba u Beogradu, onda je samo meni bilo zgodno da dolazim u to doba, a niko drugi nije mogao da sedi 3 sata i da čeka da oni završe sa svojim poslom. U svakom slučaju, jako sam zadovoljan, recimo da bih dao 9, 10 bi bilo da je na kraju bila još neka ludnica, ali ne pamtim da sam ikada video turnir za 10, tako da ovo je sigurno jedno od 2-3 najbolja prvenstva, moguće i najbolje koje sam gledao, a prvo kojeg se vrlo živo sećam je Španija 82. Tako da to je sve ukupno šta je, 20 turnira i ovaj mi je najbolji. Da, pa bit će sigurno prilike i za taj 10, ali uvijek se ostavlja prilika, zato je 9. Jedino sad ako gledamo po kvaliteti nogometa može se reći da je bilo super, a sad po ovim nekim drugim stvarima možda osvrnut ćemo se na njih, ali općenito eto, naše reprezentacije, broje Makedoniju i Hrvatsku, dakle su odigrale dobar turnir, s obzirom da je Makedonija ispala u grupi, ali po meni su svojom igrom i srcem koje su stavili na terenu zaslužili barem neki bod za samopouzdanje, ako se vidi koliko im znači i koliko su dali sve od sebe zapravo na tom euro, jer im je to prvo euro u povijesti i grupa im nije bila sad ne prolazna, ali opet kvalitetom su bili ispod svih. Kako si vidio Makedoniju i po tebi neki najbolji njihov pojedinac, uz naravno Pandeva, to se ne treba uopće spominjati? Pa ja generalno mnogo očekujem od ove makedonske reprezentacije, ne samo za ovaj turnir, nego i za godine koje dolaze, pogotovo ako bude ispunjena najava da će se euro još proširivati na 32 tima. Mislim da nema razloga da ih ne gledamo bar još koji put u sledećih nekoliko godina, iz prostog razloga što svi njihovi ključni igrači sada tek stižu do sredine 20-ih ili su čak mlađi od toga. Odigrali su jedan vrlo pristojan turnir, jedan turnir kakav ne vidimo često od ekipa koje su debitanti na takmičenjima. Drugi debitant na takmičenju Finska jeste
zabeležio jednu pobedu i takođe nije igrao loše, ali mi se čini da je Makedonija bila na terenu bolja i na kraju su zaista nijanse odlučile da ne uzmu niti jedan bod, jer kao što si rekao i sam, odigrali su stvarno sve tri utakmice dovoljno dobro, davali su golove, imali su prilike, svaki put je svaka VAR odluka bila za centimetar, decimetar, 20 centimetara, ili su ponekada sudije malo onako propustile priliku da ih nagrade u nekim trenucima kada su baš mogle, recimo kod onog holandskog gola u kontri, ali nijedan razlog ne postoji da ne budu zadovoljni svojim nastupom. Ostavili su svoj trag na evropskom fudbalu ovim turnirom i mislim da je ovo za njih tek početak. Rekoh već, to je ekipa koja ima, jasno je šta je gde su slabiji, a to je centralna odbrana, i tu ukoliko se pojavi neki mladi igrač koji bi mogao da popuni mesto i da sa ovima koje već imaju se dobro ukombinuje, to može da bude jako dobro. Biće naravno veliki izazov nadomestiti odlazak Pandeva, ali pre svega u tom mentalnom, u psihološkom smislu, zato što on bio pravi vođa ekipe i videlo se lepo da u ključnim trenucima je on taj koji povuče kako i jeste red. Međutim, oni zaista imaju lepu količinu talenta, pre svega mislim na Elifa Elmasa, na Bardija, na Alioskog, na Ristevskog, to je sasvim solidna količina, na Ademija, solidna količina fudbalera koje vi tu jako dobro znate, jer su neki od njih ili igrali ili igraju i dalje u HNL-u, neki od njih i za Rijeku, tako da čini mi se da tu ima dosta materijala da se napravi nešto dobro, samo još neke sitnice nedostaju. Oni naravno nikada neće biti ekipa pa čak ni iz onog drugog reda, svakako ne među favoritima, jer malo ko sa ovih prostora može dotle da dođe, ali dovoljno je samo da dođemo do situacije da recimo je svaki drugi euro njihov i mislim da oni time mogu da budu prezadovoljni. Pa ako ocjenjamo njihovu igru, to je bilo vrhunski, ali točno to, evo protiv Austrije se vidi u prvoj utakmici, točno taj manjak iskustva jednostavno, i dobro su se držali, ali mislim da je bilo 80 i neka, onda primili su još jedan, pa onda još u završnici baš još jedan kad su ipak totalno se bacili u napad. Mislim da je izbornik išao zatvarati, uveo još jednog stopera i onda kad su primili za 2-1 je pak uveo nekog još u napadu i pokušao, onda su se jednostavno raspali, pa sad kad bi neko vidio rezultat opet, to nije to što smo gledali na terenu, stvarno možemo svašta očekivati naravno od njih. Sad eto i Ristovski, baš ovo što si spomenuo, brat Stefana Ristovskog, on je baš evo jučer, ja mislim ga je Rijeka prodala u Spartak Trnavu, on je tamo bio 6 mjeseci na posudbi, njemu je bilo tamo lijepo, klub je bilo lijepo, a sad meni opet on ostaje da je mogao dobiti neku priliku. Kako komentiraš to, pošto ono, debitirao je za Makedoniju, pokazao je isto njegove kvalitete, zabio je gol, iako je to prijateljska utakmica, ali svejedno mislim da je zaslužio dobiti bar neku priliku. Pa, znaš šta, s obzirom na to kakvu sezonu je Rijeka imala iza sebe i da je do posljednjeg trenutka morala da se bori za svaki bod, dakle nije bilo nijednog trenutka prostora da pustiš makar u završnici sezone, pa imaš neki otklon 10 bodova, pa možeš i da malo rotiraš ekipu. Rijeka nije imala taj luksuz, igralo se do posljednjeg kola za Evropu i naravno da su morali da koriste samo ono u što su verovali. Postoji jasna hijerarhijska razlika između Slovačke lige i Hrvatske lige, HNL je mnogo bolji od Slovačkog prvenstva. Slovačko prvenstvo bi čak negde XU okvirima bilo možda 4. liga po snazi, u najboljem slučaju, tako 3. tu negde Slovenija. Ja mislim da nije možda dobio šanse u ovom novom prvenstvu koje nam stiže, tu bi mogli dobiti šanse sigurno, pogotovo u ovim, ajmo reći tako reći, na papiru slabim utakmicama. To sam mislio, da. Pa da, moguće, ali okej, mislim, jasno je da rukovodstvo nije verovalo u njega, s obzirom da je Tomić ovo prvi praktično letnji period gde radi sa ekipom, očigledno je, tako je, očigledno da je želeo da postavi svoju ekipu onako kako on to vidi, to nije ništa sporno. On ima jako dobar CV u HNL-u i apsolutno ima razloga da mu se veruje. Da, nisam mislio da njega treba gurati, nego da mu opet treba dati priliku. Mislim, pripreme od igra solidno, ali opet se Rijeka tu popunila dosta, neko jednostavno mora otići, tako da eto, to je u tom slučaju to bio on. Tako je. U redu. Kako komentiraš igru Hrvatske? Vidjeli smo sve i svašta, vidjeli smo onu alibi igru koju Hrvatska vuče po kvalifikacijama, sad je to bilo i malo i u grupi. Na kraju opet i Modrić je pokazao svoje kvalitete i Perišić je došao do izražaja i
Eto, u 94. minuti, u 93. je Hrvatska išla na Švedsku, a u 94. je to bila Španjolska gdje je na kraju eto i završila hrvatska avantura na ovom Euru. I ta utakmica isto bila jako zanimljiva, ali eto, kako bi prokomentirao to? I ne samo na Švedsku, nego išla i u čitav jedan splet utakmica gde je to moglo da bude mnogo. Poljska pobjedila, da je zabila Poljska u 94. išli bi na Poljsku, da. Tako je, svega i svačega je tu moglo da bude, a i ne samo to, nego je mogla da ide i u onu stranu gde je bila mnogo manja konkurencija, ovde gde je bila, zaista je bio masakr, ako prođeš jednoga favorita ideš na drugog, ako prođeš dobro, naravno, svi su očekivali da vide da Francusku ispred Švajcarske i tako dalje. Ja sam baš znao, ta se utakmica doduše doslovno počela 20 minuta prije koje je trebala početi, 20 minuta nakon te hrvatske utakmice koje je trebala početi kasnije zbog svih produžetaka i svih stvari, ali ja sam znao čim smo mi ispali da će proći Švicarci, imao sam neki osjećaj. Mislim da si lepo opisao Hrvatsku tačno u onoj prvoj rečenici koju si rekao. Videli smo sve i svašta. Ali ne alibi, nego bukvalno sve i svašta. Dakle, bilo je neverovatno dobrih momenta, ta završnica posljednjih 6-7 minuta sa Španijom i prvih 5 minuta produžetka gde gaze Španiju koja je realno bila, ako ne najbolji tim na turniru, onda tu negde. A videli smo delove koji su stvarno izgledali zastrašujuće, posebno u onoj utakmici sa Engleskom gde apsolutno nisu delovali kao da ih zanima da igraju uopšte, bukvalno samo su se pojavili na terenu i čekali da prođe vreme i videli smo kako reaguje kada dođe pritisak, dakle posle škotskog gola, kako su odjednom počeli da igraju kako treba. I tu naravno pojavio se Luka sa onim čudesnim golom, Luka gospodar najatraktivnijih golova na svakom takmičenju, ali generalno Luka koji meni zaista evo sve vreme, celu karijeru podbacuje u dresu Hrvatske. Ako pogledamo njegov učinak u odnosu na učinak nekih drugih igrača, Mandžukića, u velikoj meri Rakitića, a povrh svih Perišića, Luka bi stvarno morao da radi mnogo više, jer Perišić i na ovom turniru bio najbolji hrvatski igrač i imam utisak da je njegov izostanak iz te utakmice u osmini finala zapravo bio ta kockica koja je nedostajala da se možda napravi iznenađenje. Mislim, ne može se zaista mnogo kukati nad ispadanjem od Španaca. Španci su odigrali fantastičan turnir, zaista, i da su kojim slučajem bez Busquetsa došli na Hrvatsku, to bi svašta moglo da se desi. Međutim, od trenutka kada se on pojavio tu, to se sve tako lepo skockalo i oni su stvarno jako, jako lepo igrali, stvarali su mnogo, da ti protiv takve ekipe uspeš da pokažeš taj takmičarski nivo, da u poslednjih 5 minuta sa praktično rezervnim igračima, sa igračima sa kraja klupe koji su tako malo prilike dobili i to igračima iz domaće lige, uspeš da se vratiš, što je bilo zaista veliko i na kraju ispostavilo se da je ta Simonova odbrana na početku produžetka okrenula utakmicu, na drugoj strani opet još jedan HNL-ovac u liku Dani Olma prelomio na drugoj strani terena. Dakle, jedan vrlo onako logičan nastup Hrvatske i ovo je ono što treba da se očekuje od ekipe tog nivoa. Hrvatska je tu negde top 10 plus minus. Svetsko prvenstvo je zaista bilo, jednom ti se toliko poklope kockice da ti se sve pootvara i da stvarno i uspeš da odigraš. Dodat, moglo se poklopiti sad opet da su otišli na drugu stranu, to bi opet bilo to. Tako je, ali ono što je, mislim, za Hrvatsku najvažnije, to je da je ovo treći turnir u nizu gde se prolazi grupa. Hrvatska je dugo imala problema sa prolaženjem grupa, pogotovo na svetskim prvenstvima. Dobro, na evropskima je nekada imala i raspored kao 2012. sa Italijom i Španijom u grupi, pa je to onako ipak malo otežano, ali jako je bitno ući u kontinuitet toga da se stalno prolazi grupa, da se podrazumeva da se u osmini finala, pa onda šta preko toga napravi, što je stvar više, ali svakako nije razlog za neko nezadovoljstvo. Da, ali svakako ovo treće mjesto u grupi koje je 4. plasirana vodi dalje, puno toga donijelo i puno zanimljivosti u svemu tome. Napravilo je dosta haosa u rasporedu zbog toga što ekipe generalno nisu imali pojma na koju stranu će da idu i ko može da im zapadne. Na kraju se desilo da je Belgiji zapao Portugal, a da je moglo da se desi pod nekim drugim okolnostima da bude potpuno sve drugačije i ispostavilo se kako se na kraju složilo da je na mnogim mestima treće mesto bilo bolje nego drugo. Na primjeru Češke smo to najbolje videli. Hrvatsko je također. Tako je, pa to, Češka i Hrvatska da su se zamenili, mnogo lakše bi postao za treće. Što su mogli da je Hrvatska zabila 2 gola, ne 3 protiv Škotske, to bi tako bilo, da. To je bilo dosta komentara na to, je li baš morao Perešić da da
i taj gol, ali mislim da je morao, zato što su Škoti vrlo nezgodni, oni vole da šutiraju sa distance, vole da se oprobavaju i mnogo su neprijatni prilikom prekida, tako da ne možeš da... Da, nikad nije dobro kalkulirati, treba zabiti što više i trebaš ići na pobjedu uvijek i to je tako jedino možeš, ti ćeš prije ili kasnije doći do nekog velikog i tako ti je sve jedno na neki način, da. Tako je bilo i sa Ukrajincima, oni su na kraju kao treći u grupi dobili mnogo otvoreniji put nego da su bili drugi kao Austrija koja je njih pregazila u međusobnom duelu. Baš to mi je bilo jedno od najvećih iznenađenja turnira, ne to što je Austrija pobedila, nego sa kolikom lakoćom je Austrija pobedila Ukrajinu, međutim Austrija je kao nagradu za to dobila Italiju, a Ukrajina otišla na Švedsku, da. Pa evo sad kada si vidio igru Škotske, da li ti je nekako žao da to ipak nije bila Srbija? Naravno da mi je žao što nije otišla Srbija, jer Srbija mora da dobije kontinuitet nekog takmičenja, to je najveći problem sada, dugo ga već nema, tamo na početku decenije bar je bilo preskoči se evropsko, ali se igra svetsko, međutim poslednjih 5 turnira samo jedan je izboren i to je sada jedan nivo problema, a drugi nivo problema su godine nekih od ključnih igrača gde Dušan Tadić nema baš još mnogo ciklusa pred sobom i ovo mu je možda bila posljednja prilika da ostvari dva takmičenja u svom prime. Tako je, pa mislim ja nisam sad siguran čak ni da je on u prime, mislim da je njegov prime se zatvorio tačno onom sezonom Ajaxovom kad su igrali polufinale, ali i dalje je u dovoljno dobrom stanju da sada kada je došla čitava grupa mladih talentovanih fudbalera, Srbija donese to iskustvo i tu hrabrost da im kaže kako što je to, da. Da on bude taj koji će biti tu, jer Srbija sada dolazi u vrlo neobičnu situaciju da svi ovi koji su trofejni igrači iz prethodne generacije ili su se već povukli ili se povlače, dakle prvo je bio Bane Ivanović, pa Kolarov, pa Dušan Tadić će se povući relativno brzo i onda odjednom nastaje vakuum sa gomilom igrača koji nemaju baš mnogo iskustva u velikim ligama, ali zato sa ogromnom količinom talenta i u Vlahoviću, i u Luki Joviću, i u Radonjiću i ovim drugim mnogim mladim igračima od kojih su mnogi tu oko 20-22 godine i generalno ima više potencijala u toj novoj generaciji nego što imala i u jednom trenutku u prethodnih 15 godina, ali će u tom trenutku nedostajati ovi iskusni igrači. U odnosu na Škotsku, Srbija je sigurno mnogo bolji tim, mislim da i Norveška bolji tim, a mislim čak i Izrael, pošto su to bile 4 ekipe koje su bile u tom baražu. Mislim da je Škotska najslabija od te 4 ekipe, ali eto, oni su se na kraju našli i to pobedili su na identičan način Izraelce na penale i onda Srbiju na penale. A mislim, sad ću samo nadodat, kao što mi je rekao trener Jakirović u podcastu, znači da se gleda vrijednost, onda ne bi trebalo ni igrati, tako da Škotska je sa svojom igrom opet došla do tu i to je to. Ne, oni su zaslužili to što su zaslužili, pogotovo u Beogradu. Protiv Izraela kod kuće oni su bili slabiji tim i to dosta. Međutim, u Beogradu oni su bili bolji tim sve dok nisu poveli. Dakle, Škotska je prestala da igra otprilike od trenutka kada su poveli, jer u tom trenutku je selektor Srbije izvršio neke izmene koje su pokrenule nekakvu igru, pa je Srbija bila bolji tim u drugom delu meča, ali prvo poluvreme je potpuno pripalo Škotskoj i njima se bukvalno nema šta zameriti za to. Srbija je imala šansu na domaćem terenu, pobedila je težeg protivnika u Norveškoj i onda je došla ovde protiv Škotske gde su svi klasična balkanska priča. Tako je. Izbacili smo težeg protivnika, sad smo već otišli dalje i na kraju se ispostavilo da nisu. Međutim, nisam ja baš siguran koliko bi Srbija dobro prošla na ovom Euru, jer je imala vrlo nezahvalnu grupu. Pričao sam to pre neki dan u studiju na sport klubu. Srbija da je bila recimo na mestu Makedonije, čak i na mestu Ukrajine u toj grupi, mislim da bi lagano prošla u drugi krug. Da je bila na mestu recimo Danske u danskoj grupi, mislim da bi lagano prošla u drugi krug. Međutim, u ovoj grupi bi bilo jako teško. Srbiji i Češka ne odgovara ni malo, Srbiji i Hrvatska ne odgovara iz mnogo razloga ni malo i igra protiv Engleske kao domaćina koji sigurno ne bi se postavio onako kao sa Škotima, a to je nadmeno, baš nas briga da li ćemo da uzmemo vode ili da igramo ili šta se dešava, tako da bi to bilo onako ozbiljan posao. Ali kod njih čak nije bilo ni lako ćemo, nego daj da mi uzmemo jedan bod i da onda možemo da manipulišemo u posljednjem kolu time na koju ćemo stranu da se pomerimo u odnosu na to kako se šeb otvori. Tako je. Da. Htio sam čuti šta ti misliš, moje neko mišljenje je da će vjerojatno Modrić ostati još do svjetskog prvenstva, pošto ajde to još iduće godine čini mi se na zimu, a onda ipak za još 2 godine Euro mislim da to teško, naravno to ovisi o njemu, ali šta ti misliš o tome i ko bi mogao njega nekako zamijeniti kao neki lider tu, ako bi on naravno ostao do tada? Ajde sad jedno po jedno pitanje, ja mislim ovo što si rekao da će i on ostati
22. iz prostog razloga što prvo već je krenuo kvalifikacioni ciklus, drugo zaista je samo 15 meseci do tada i bio bi veliki problem da sada kada već za 3 meseca, u sledećih praktično 5 meseci se odlučuje kompletan plasman, da neko toliko bitan ostavi ekipu iz čista mira, eto tako, on je rešio. To su napravili ljudi koji su napravili nakon svjetskog kad nije bilo ništa drugo, nego je to završilo svjetsko i to je to, da. I to je logičan trenutak, dakle, kraj svakog ciklusa u ostalim sportovima, to je obično posle olimpijskih igara, tu se povlače ljudi, u fudbalu je to posle svetskog, posle evropskog, na svake 2 godine, ali sada su specifične okolnosti, pomeren je termin, ušlo se u kvalifikacije i ne mislim da će iko bitan sada odlaziti iz svojih reprezentacija. Ono, međutim, što je drugi nivo problema, to je šta se dešava kasnije. Ja ne znam baš, mislim, taj liderski deo, gledao sam igrače hrvatske reprezentacije koji pričaju o tom liderstvu, ali ja nisam nijednog trenutka imao utisak da je Luka taj vokalni lider, taj koji uđe u slačionicu, on ne deluje mi kao taj tip osobe. On djeluje nekako fin, da. Tako je, fin, ćutljiv i neko oko koga se stvari, odnosno ko se trudi da sistem funkcioniše, da stvari rade, da lopta ima protok. Oko koga se ostali osjećaju sigurni, jer ako ti izgubiš loptu, Modrić ti je za leđa i to je drugčije, da. I to ti je jako bitna stvar, međutim nemam utisak da je on taj vokalni lider, pre bih rekao da je neko od ove dvojice centralnih odbrambenih vokalni lider, jer su baš taj tip i jedan i drugi. Gledali smo video na koji način proslavlja golove tako što samo što se ne popne gore na tribine. Lovrena pratimo kroz celu karijeru kako je vrlo vokalan. Tako da generalno mislim da sa te strane liderstva tu nikada neće biti problem, jer nikada nije ni nužno da tebi lider bude neko ko je najbolji igrač. Ja sam retko od Mesija video da je lider u tom smislu, ali isto je kao sa Lukom, dakle rešit će on već to sam negde tamo, kako samo on to ume da zna, ume da uradi, za razliku recimo od Ronalda koji osim što reši takođe i viče i objašnjava i gura ih i fizički radi sve što radi. I s te strane mislim da to neće nedostajati, ali naravno da ti igrač svetske klase mora nedostajati. Ono što je olakšavajuća okolnost za Hrvatsku kada ode Luka, vrlo verovatno niko od ključnih igrača neće otići, ili bar niko od onih koji su ostali zdravi posle 2018. godine, jer ima dosta igrača koji su ostali da igraju, ali umeđu vremenu su jako skratili vreme koje provode. Mislim, meni je tu Vrsaljko onako kao prototip igrača koji od 2018. skoro da ne igra u kontinuitetu, a na turniru u Rusiji je bio jedan od najboljih u konkurenciji. Imam osjećaj kao da je više igrao na tom svjetskom nego što je igrao posljednjega. Ali bukvalno tako. I mislim da s te strane će Hrvatska imati manji problem nego što je imala u ovom u prethodnoj situaciji, jer Hrvatska mnogo teže može da nadomesti Mandžukića, a još više mnogo teže može da nadomesti hladnu Rakitićevu glavu, zato što kod Rakitića se vidi sav balkanski talenat, ali se takođe vidi odgoj u Švajcarskoj i mentalitet tamošnji, i zbog toga uvek si mogao mirno njemu da ostaviš poslednji penal i da računaš da neće biti nikakav problem, i to je ono što generalno nedostaje. Hrvatska u onoj prethodnoj generaciji imala gomilu igrača koji su odrasli u Nemačkoj ili po zapadu. Kako vreme odmiče, takvih je sve manje, a taj drugi mentalni sklop je potreban da bar kod jednog dvojice igrača postoji da bi bili protiv teža ovom našem južnjačkom temperamentu. Pa samo to hoću da kažem, dakle, Luka će silno nedostajati, ali opet mislim da je Hrvatska napravila već veliku stvar što je uspela nekako da nadomesti ovoliko bitnih igrača u kratkom roku. Ne treba zaboraviti malo pre Mandžukića, tu je bio i Olić i on je otišao, dakle ceo jedan tim koji je recimo 2016. bio fantastičan na turniru, gde je pregazio tu istu Španiju, gde je za malo mogao da prođe ekipu Portugala i onda bi mu se opet sve otvorilo. Da, mislim da te noći sam gledao kod kuće pred televizorom i mislim da je bilo sigurno da će proći Hrvatska, samo nije bilo sigurno hoće li biti prvi ili drugi, i mi smo svi bili sretni s rezultatom 1-1, i onda još kad je Perišić zabio ono šlag na tortu, stvarno. To, i onda imaš takvu situaciju da kad je sve što je prestalo da igra u tom periodu, mislim da će sada biti igrača, pogotovo što sada i u ovim drugim linijama gde je pre bilo problema kao u odbrani, evo sada lagano pojavljuju se igrači kao Gvardiol koji su
ipak za klasu, u potencijalu za klasu ili dve bolje od onoga što je bilo u prethodnom periodu. Kakav god turnir da ima sada, tako je, i to je ono što će ti neminovno doneti. Dakle, pričamo sada o 24. on će imati 3 godine igranja u Bundesligi, dotle i to u ozbiljnom klubu u Bundesligi. Mislim da će do tada biti potpuno spreman da bude jedan od ključnih igrača tima. Baš je moja iduća tema, sam htio da bude baš on. Kako si ti otprilike vidio njegove igre i to sve? Znamo svi da je mlad i da ga zato ne treba osuđivati, ali pokazuje stvarno kroz cijelu sezonu u Dinamu da je stvarno jako veliki talent i da će biti vrlo dobar igrač ako nastavi raditi. Sad moje pitanje još vezano za to, treba li njega stvarno ustaliti na tom ljevom beku ili ga ipak igrati na stoperu, a opet dati priliku Domagoju Bradariću koji je pokazao par navrata da stvarno lijevi bok za njega jako dobro je. Ja mislim da Hrvatska ne treba da drži Gvardiola na levom beku zato što već ima dva gotova rešenja. Dakle, ne samo Bradarića, nego i najboljeg asistenta Škotske lige u Borni Barišiću, tako da ima i opciju A i opciju B ako je potrebno. Ja mislim generalno da Hrvatska mora da pređe na trojicu nazad i to se neće dogoditi po Dalićem, ali čim Dalić ode, mislim da prvi sledeći selektor to mora da odmah radi, zato što lagano se kocka cela ekipa za tako nešto i onda ćemo vidjeti gde će to dovesti. U ovom trenutku nema ready-made rešenje za desnog spoljnog, ali će se i ono sigurno pojaviti, bilo tako što će Juranović nastaviti da igra onako kako je igrao ove sezone u Poljskoj, ili će podići samim tim i svoj nivo na taj da može da igra sa ostatkom reprezentacije, pošto čini mi se da je sada u reprezentativnom fudbalu već došlo dotle da ako je neko upadljivo slabiji od ostalih da njega protivnici targetiraju, pošto nema mnogo vremena da se radi na detaljima, pa onda pronađeš gde je najslabija tačka protivnika pa ga tu napadaš, ali postoji ta opcija, postoji opcija prebaciti Perišića desno na spoljnu poziciju ukoliko je neophodno. Ja sam siguran da bi se on i tamo snašao za reprezentaciju u klubu onako. Tako da generalno mislim da je to korak ka kome Hrvatska treba da ide iz prostog razloga što će on da joj omogući još nekoliko stvari dalje po terenu, a to je da i dalje ima trojicu na sredini koja su vrhunska, ali da ima dva igrača gore, što će da otvori mnogo prostora za Kramarića, da bude second striker kako on voli da bude, a i da imaš igrača kakav je Bruno Petković napred koji će moći da ti pomaže da preneseš loptu ako imaš problema sa iznošenjem iz zadnje linije. Dakle, mnogo dobrih stvari ti se otvara automatski time što ćeš da pređeš na neku 3-5-2 varijantu. Baš sam o tome htio ja popričati, znači imaš Guardiola, imaš Lovrena, imaš Vidu, sad tu neko drugi ako već oni se povuku, ali opet imaš 3 stopera. Perišić na lijevu stranu što igra u Interu, tako to mu odgovara, tu može igrati Domagoj Bradarić, on je jako dobar u ofanzivi također, ima desno Juranović ili Versaljko Juranović isto dobar u ofanzivi, tu isto se dobije puno stvari. Ali... Da, tu je velika razlika, zato što Juranović pokazuje kako je odličan napred, nazad ima probleme, ali napred ih nema i to treba koristiti. I onda sredina tu već Modrić ili Brozović ili ispred njih tipa Vlašić, Kramarić i Petković. Onda Kramarić isto igra povučenije i to tako nešto otprilike. To bi trebalo mislim, postoji toliko sada opcija, sada postoje tolike opcije i sa Rebićem i sa naravno Kovačićem i sa još čitavim nizom igrača, sa Brekalom, sa čitavim nizom fudbalera koji mogu da uđu tu u miks i onda čak i na jednom takmičenju, dakle ne samo u kvalifikacijama gde za to ima još i više prostora jer protivnici jednostavno nisu visokog ranga jer je Hrvatska uvijek u prvom šeširu, isprobavati situacije gde imaš i po 16-17 igrača takvih, pa ako imaš 5 izmena na velikom takmičenju ti komotno možeš u drugom poluvremenu potpuno drugačiji koncept da postaviš i da baciš na protivnika, dakle on se prilagodi na jedno, a ti mu postaviš novi zadatak samim tim. Mislim da bi to moglo jako lepo da funkcioniš. Jedino samo pitanje koje imam, da li je možda Dalić je li možda Dalić više kriv nego Gvardiol, budući da ga je pozvao tek na Euro, a nije ga već prije pozvao i isprobavao već svoje želje, a ipak je imao i 3 godine prije toga, mogao je opet pozvati i neke druge igrače, pa i sam taj Gvardiol je mogao doći barem 6 mjeseci prije, umjesto da igrao za mladu reprezentaciju, pa barem biti na nekoj probi, a ne ga odmah pozvati i da, ako ne računamo Belgiju, debitira za reprezentaciju protiv jedne Engleske na Wembleyu. I to protiv Belgije u utakmici u kojoj
ništa nisi uradio 90 minuta, praktično prvu šansu imao u nadoknadi vremena. Pa ja generalno ne mislim da je uopšte problem u Guardiolu. Guardiola je neko oko koga će se ceo tim formirati u narednom periodu. Ok, ovo je bilo fino iskustvo, ali ovde je bilo toliko drugih problema. Onaj gol koji je primljen po njegovoj strani je malo i do stručnog štaba, ne možeš u sred utakmice i to kad igraš protiv nekoga ko je toliko sklon korišćenju svih mogućih padova koncentracije kao španska reprezentacija, da dopustiš da ti cijela jedna strana terena ostane nepokrivena dok ljudi idu da piju vodu. Dakle, to mora nekako da se drugačije organizuje i da nekog dok je on tu došao, da je neko otišao da ga pokriva na drugoj strani. Dakle, nije u njemu problem, a jeste problem priličan u Daliću u smislu da nije baš pokazao mnogo ni inventivnosti ni hrabrosti na ovom turniru, ali ponovit ću, mislim i da je pokazao, nije baš tu, nije ništa se dogodilo zbog čega sada treba smatrati da je turnir bio loš. Hrvatska je izgubila samo jednu utakmicu i to od reprezentacije Engleske, igrala je nerešeno sa Španijom, ok, posle produžeci, mislim dobro, i to se piše kao poraz pošto je u 120 minuta, ali opet gledamo protiv kakvih ekipa je Hrvatska izgubila od dva tima koje su A, bila među favoritima i B, igrala polufinale. To što nam je jedan od glavnih utisaka celog turnira, to što na kraju su u polufinalu nije bilo ovih mnogih favorita, nije bilo Belgije, nije bilo Francuske, a Engleska i Španija su spadale u krug favorita i još plus su stigle tu, tako da nema se tu mnogo šta zameriti. Mislim, tu i jedno i drugo su realno bolji timovi od Hrvatske i u krajnjoj liniji videli smo to i u Ligi nacije, igrali su u grupi svi zajedno. Da, što bih htio reći, u principu moram se osvrnuti na te Engleze što sam prije još malo i prije, ali evo sad je dobra prilika. Nisu ni oni protiv Hrvatske pokazali sad ništa wow, ok, oni jesu prvih 15 minuta pokazali veliki pritisak i to sve i kao obrana je visila, bila ona stativa i to sve, ali ostatku utakmice, a pogotovo i po statistici, doslovno sve izjednačeno, 8 šuteva, 2 u okvir s obje strane i nisu ni oni bili ništa posebno, nego jednostavno Hrvatska baš nije pokazivala neku želju tu utakmicu i nisu imali rješenja. Ako dođeš 3 igrača u završnicu protiv Engleske, ne možeš očekivati ništa. Možeš očekivati neki šut koji će otići preko gola i to je to u principu. Englezi generalno ništa nisu pokazali na celom turniru, oni su stigli do finala i stigli do penala u finalu, a da ti nisi mogao mnogo njihovog fudbala ni da vidiš. Southgate je u obe utakmice sa elitnim protivnicima, sa Nemcima i Italijanima, odabrao da igra sa jednom vrlo zatvorenom varijantom, sa varijantom u kojoj će protivniku prepustiti kontrolu i u kojoj će probati da ga pritiska, i to mu je mnogo bolje radilo protiv Nemaca, koji je uspevao da pritiska cijelo prvo poluvreme, nego protiv Italije gde je to potrebalo 25 minuta. Međutim, i drugo poluvreme Nemačke i od 30. minuta do kraja, do 120. Italije, Italijani i Nemci su bili mnogo bolji timovi na terenu. Protiv Nemaca je imao sreće sa golovima koji su se dogodili, protiv Italijana nije. To što si rekao protiv Hrvatske, Engleska je stvorila zapravo samo dve ozbiljne šanse. Jedna šansa je došla iz auta na 30 metara od engleskog kornera, gde je jednim potezom Rahim se oslobodio i gde su iskoristili to što Trippier može da baci out 25 metara precizno i otvorio se prostor, iz toga je Fodenova stativa bila, i u drugoj situaciji gde je poispadala bukvalno cela odbrana jedan za drugim, jedan uklizao pa promašio, drugi stao pa su ga obišli, treći nije startovao i na kraju četvrti nije uklizao kada je trebalo da blokira šut. Toliki niz grešaka je zaista samo pitanje odbrane i teškog pada koncentracije. Sad, kao što ti, verovatno i većina tvojih slušalaca zna, ja navijam za Manchester United, tako da ako znamo nečemu, to je taj kolektivni pad koncentracije. United prima godišnje 6-7 golova kod kojih imaš individualne greške 3-4 igrača. Dakle, to su stvari koje se inače ne smeju događati. Unitedu se događa na svakih mesec dana. Tako da sam potpuno, kada gledao sam taj gol i bukvalno mi je bilo kao da gledam United, bukvalno isto tako, jedan promašao, drugi promašao, treći, četvrti, ali generalno mimo toga Engleska ni na toj utakmici ništa nije stvorila, protiv Škota skoro ništa nije stvorila, 2 puta su vadili loptu sa gol linije, protiv Čeha su dali gol na početku, posle toga ništa, onda protiv Nemaca isto tako, bukvalno ništa nisu radili 80 minuta dok im nije ušao taj prvi gol i onda su opet mogli da prime jedan. Prilike su radili koliko im treba na neki način. Ali bukvalno koliko im treba, s tim što zapravo nigde nisu zapeli osim protiv Danske kada su osetili da im preti ono što im se desilo u finalu. Jer videlo se da Danska nema snage da igra, ali su mogli komotno da izdrže još jedan produžetak i da dođu na penale. Na penalima bi Danska rutinski pobedila, jer Danska puca penale i bolje nego Italija.
i ima golmana koji je jednako dobar, dok Engleska ima problem koji ima, i pogotovo taj mentalni pritisak Wembleya, i onda tu su praktično zapeli, posle toga protiv Italije isto poveli su na početku i ništa više nisu ponudili na utakmici, tako da sve o svemu jedno igrački jako razočaravajuće takmičenje, pogotovo kad se uzme u obzir količine napadačkog talenta koji imaju, a koji Southgate, mislim, ima reprezentacije koji imaju veliki napadački talent pa ga ne koriste na terenu, ne klikne kako treba, umeju Nemci to da rade, umeli su i Španci to da rade, ali u ovoj situaciji nema te slučajnosti i nema te loše igre, nego je samo pitanje odluke selektora koji je odbijao da koristi svoj napadački talent, nije slao ljude na teren. Pogledaj minutažu Sancha, pogledaj minutažu Fodena, pogledaj minutažu Rashforda, mada dobro, mislim, Rashford veliko je pitanje zašto je uopšte bio u reprezentaciji s obzirom na njegovo zdravstveno stanje. On je već 2 godine ima strahovite probleme sa leđima, ima probleme na 2 mesta na nogama, dakle on je trebalo da se operiše još tada, a ne da čeka kraj Eura za tako nešto. Mislim, verovatno je on imao nagovešti da će igrati mnogo više nego što je igrao na turniru, pa je zbog toga ostao, ali desilo se kako se desilo. U svakom slučaju toliko ima napadačkog talenta, a praktično niko osim ove dvojice napred i Mounta nije iole ozbiljnije korišćen. To je ono što je problem. Dakle, Engleska nije htela da koristi svoj napadački talent, kojeg ima čak i više nego u zadnjoj liniji, i zato im se desilo na kraju što se desilo i ostali su kratki za malo, ali za najbolnije malo. Pa slažem se u principu sa svime. Htio sam reći vezano za Dansku, oni su općenito i meni, a vidio sam da su i vama isto jako dragi. Oni su sa I više od toga. Više od toga. Oni su zapravo krenuli sa 2 poraza i s onim onoj prvoj utakmici nećemo spominjati, svi znamo šta se dogodilo, da to ne vrtimo stalno tu priču, ali u principu svi su ih otpisali i tu sam ih još više nekako htio da se pokažu i na kraju mogli su doći i do finala, ne znamo šta bi zapravo bilo i onda se dogodio, ja ne znam je li ono bio planiran skok u bazen ili ne znam šta je ono bilo, ali kako ti komentiraš onaj pad Sterlinga? Nije meni problem pad Sterlinga, okej, nije on ni prvi ni posljednji, niti je njemu jedini, on je bar 14-15 puta na turniru pao, ne uvijek u 16-tercu, ali generalno jedan od glavnih planova igre engleske reprezentacije u celim eliminacijama bio je plansko padanje u zonama odakle može da se centrira. To su prvo primenili protiv Nemačke, gde kad su Nemci krenuli dobro prvih 10 minuta, do kraja poluvremena prestalo da se igra. Bukvalno se ništa nije igralo. Nego samo pada, Kane primi loptu, zagradi se, pipne ga neko, on padne, Sterling primi loptu, krene da dribla, padne i tako dobijaju gomile faulova u zonama odakle mogu da centriraju, a ispostavilo se da njima plan A napadački nije bio ni Kane ni Sterling, nego glava Harrya Maguirea. I to su generalno protiv Danaca koristili u velikoj meri, praktično najviše šuteva na utakmici imao Maguire i najbolje šanse za Englesku tokom utakmice imao Maguire. I to jeste ono što jeste problem, što Engleska je mogla da nađe i drugačiji plan A i plan B i da bude mnogo opasnija po gol protivnika. No ono što sam hteo da kažem, to je da mene cijela ta utakmica jako iritirala zbog toga što mislim da McKelly u jednom trenutku potpuno promenio kriterijum suđenja. On nije sudio niti jedan faul u korist Danske od 78 minuta do kraja. To je sa svim nadoknadama bilo nekih 58 minuta fudbala. Dakle, ti sat vremena niti jedan faul nisi napravio. Jedini prekid u korist Danske za to vreme je bio kada je Kane blokirao rukama jedno ispucavanje Schmeichela u boku u drugom produžetku, u vreme kad je Danska već imala igrača manje i kada već nisu imali snage ni da stoje. Utakmica je zaista išla ka tome, dakle Danska je najveći udarac doživjela tada povredom Christensena, koji je njihov najvažniji build-up igrač. Od njega zavisi da li će lopta ući u centralnu trećinu i tu je onako baš žestoko oslabljena i bilo je jasno da će Engleska dominirati i dominirala je, ali bi bilo mnogo lepše i mnogo manje sporno da je dominirala na drugi način, a ne kontinuiranim faulovima i ubacivanjima i faulovima i ubacivanja, dok na drugoj strani ništa, bukvalno. Ima ono kad kažeš sudija ništa nije hteo da ti svira ovde, ali najbukvalnije ništa nije hteo da ti svira, jer sat vremena ni jedan faul u tvojoj korist nije sudio. Ja nikad nisam vidio utakmicu tako. Ja iskreno mislim da u nekom slučaju da su suci krivi, što ne sude više penala kada bude faul ako igrač ne padne. I tako daješ do znanja igračima da se oni moraju baciti da bi bio penal.
I Tako je. to onda ubija sva ta pravila, jer onda će se igrači bacati i sad ti znaju da li se on bacio ili on stvarno fauliran i to je zeznuto, da. Ne, to jeste deo priče i generalno, mislim, najveći problem je kad se menjaju kriterijumi. Jer ovo prvenstvo je počelo najbolje moguće što se suđenja tiče, mislim da grupna faza celog Eura je odsuđena apsolutno fantastično, vrlo konzistentno, sve sudije su imale iste kriterijum, sve sudije su za iste stvari davale kartone, iste stvari su sudile penale, iste stvari su samo puštale da se nastavi igra, dakle lepo si mogao kako je krenulo, već posle 3 utakmice mogu si da znaš i u 30. šta će da se desi. Međutim, čim je krenuo eliminacioni deo, to je sve otišlo od ovraga. Otkrije lopte na terenu, lasera i svašta. Ali, mislim, to su čak i najmanje bitni delovi. Mislim, ključna utakmica je bila ona između Belgije i Portugala, gde je Portugalcima dozvoljeno da igraju bukvalno na ivici fizičkog nasrtaja. Onakav fudbal se ne toleriše čak ni na Copa Americi, gde se ipak podrazumeva da će svi tako da igraju. I taj nastup Feliksa Briha i činjenica da je on bukvalno 2 dana posle toga, kada smo svi očekivali, jer ne znam da li si to registrovao, ali prethodni sudija koji je napravio veliki propust, a to je, ako se ne varam, bio Matula Hoz, on je poslat kući, posle grupne faze. Dakle, čovjek koji je sudio finale finale Ligi šampiona je poslat kući posle prvog propusta na utakmici, a onda Brih, kada su svi očekivali da će biti, pošto je bio generalni stav, da li je moguće da on ovo pušta, jer su sve povrede koje su se desile Belgijancima posledice samo toga što nije na vreme krenuo da pokazuje kartone. Ima čitav onaj video sa 6-7 startova koji su svaki na ivici žutog i crvenog, a neki od njih nisu bili ni faul. Brih odmah posle toga dobija da sudi prvu utakmicu četvrtfinala i ti vidiš da UEFA ne da ga neće kazniti, nego ga je momentalno nagradila za nešto što smo, generalno te večeri smo svi bili složni oko toga i u studiju sport kluba i sve što sam čitao po medijima širom sveta, da je to bilo najgora sudijska predstava na celom turniru i ti umesto kazne dobiješ nagradu za to i tog trenutka sve odlazi Pragu i onda u svakom kolu po neko ludilo. Na Belgija Italija, kada sudija daje 5 minuta nadoknade u situaciji u kojoj se posljednjih 24 minuta igralo 12 minuta fudbala. Pa i kad je Hrvatska Češka 20 sekundi prije kraja isto. I to nije čak jedina utakmica gde je to uradio, radio je to i u jednoj utakmici eliminacije, mada to je ništa, evo u finalu Copa Amerike sudija to isto uradio, sudio je pre kraja, iako je ranije tokom nadoknade pokazivao argentinskom golmanu da mu štopuje vreme zbog toga što drža pola minuta loptu i pokazujemo na sat i kao kreće da se nastavlja i on ne samo što ne pusti, ne samo što nije produžio još za pola minuta, nego je ranije presekao napad i sudio kraj. Tako da to su stvari koje se dešavaju i to je problem. Kad se to dogodi nije problem ako je 2-3-0 ili 3 razlike, ali kad je jedan gol ili izjednačeno, onda to nema smisla. Tako je, i to gubi, to uništava ceo kredibilitet i UEFA i svih mogućih. Prvo, sad više niko ne veruje VAR-u, jer ako je pustio ono da se desi, o čemu dalje da pričamo. Mislim, svi smo videli šta je. Da li je bilo kontakta? Naravno da je bilo kontakta. U principu nije kriv VAR, nego pravila s kojim se sad primjenjuje, da. Ali i to je veliko pitanje, zato što pomoćnom sudiji, odnosno VAR sudiji, niko ne brani da kaže kontakta jeste bilo, ali pošto se lepo vidi na VAR-u kako je došlo do kontakta. Do kontakta je došlo tako što se Sterling bacio i zakačio nogu jednog i drugog igrača. Dakle, nije on bio na nogama kada su ga zakačili, nego je kontakt došao kada je on već leteo. I to je lepo mogo da mu kaže. Samo da mu je rekao, ajde pogledaj još jednom. I to bi bilo sasvim dovoljno od VAR sudije. Ne može sudija VAR da presudi, ali zato može da da sugestiju i nije istina da on nije imao pravo na sugestiju. On nije mogao da kaže nisi u pravu, ali je mogao da mu kaže ajde molim te pogledaj još jednom. On to nije uradio i to je sada stavilo onako to. Ovo je zapravo najveći udar na VAR do sada. Ja ne pamtim da je sa VAR-om samim bilo toliko problema, problem je bio sa kriterijumom, problem je bio sa sprovođenjem, sa menjanjem pravila igre u toku sezone, imali smo dva puta promene pravila igre u toku prethodne sezone, ali sa VAR-om samim nikada nije bilo tolikih problema do ovoga i ovo je baš onako nezgodan udarac i tu UEFA dobio onako ogroman minus zato što je dozvolila da jedno takmičenje koje je u jednom trenutku delovalo kao da je konačno najbolja moguća reklama za suđenje i za to, evo, skupili smo najbolje sudije, vidite da može, pretvorilo se u najveći cirkus, jer na kraju kad su od te velike grupe najboljih sudija izabrani oni koji bi trebalo da su najbolji među njima, ti najbolji su u stvari najgore radili.
A što se toga tiče, u principu VAR soba i kaže sucu, a sad na njemu je, on može reći ja sam siguran, ja sam ovo vidio i iako je malo glupo stvarno. Koliko god ti uzmeš vremena, uzmi 3, 4, 5 minuta na koncu, ali samo donesi ispravnu odluku i to je jedino bitno. Ma naravno, 105. minut produžetka, 1-1 je sve na svetu, zavisi od toga polufinala Evropskog prvenstva. Opet kažem, ajde da rezultat sad ne donosi ništa, da je neka razlika, ali ako ti na utakmici koja se lomi dosudiš takvu grešku, to je neprihvatljivo za ovako natjecanje, općenito neprihvatljivo. I ono što je Makelijev problem dodatni u tome, mislim, on ima dva još problema. Prvi problem je onaj koji mi jako dobro znamo, a to je, on je bio u Beogradu sudija na onoj utakmici Srbija-Portugal kada je Ronaldo šutirao u 95. minutu, lopta prešla liniju, a on to nije video. I on je žrtvovao svog pomoćnika za to, izbacio ga iz grupe da bi on mogao da ide na Euro. A drugi njegov problem jeste u tome što je tu grešku u polufinalu doneo u korist reprezentacije koja je do tog trenutka već imala status najneomiljenijeg tima valjda u istoriji sveta. Jer ja stvarno nikad nisam vidio onu scenu iz finala gde na Italiji i Engleska apsolutno svi navijaju za Italiju. Osim Engleske, tako. Znači bilo gde u svetu da pogledaš, nigde nije manje od 90-10 odnos u korist Italije, što stvarno nikada nije bilo tako. I ne samo kad su u pitanju te dve reprezentacije, nego kogod da igra, nikad nemaš toliko unisono mišljenje cele planete. Bude 65 naprema nešto. Recimo. I ono bude po regionima, pa se zna ko za koga tradiciju, kao ono Eurovizija. Zna se ko kome daje bodove. Ne, ovde su svi za Italiju bili i dobrim delom i zbog tog penala, ali i generalno i mimo tog penala. Mislim da taj penal zapravo svima bio samo okidač kao zbog toga ćemo sada da mrzimo Englezi. Zbog toga ćemo još više, Pa da, inače dotle je već takav stav bio i tekako prisutan širom Evrope, a boga mi i sveta. Da, evo, zaključit ću moj Euro dio još kratkim pitanjem. Ja ću naravno isto ne dodati ko je mene, ali tko je vas najviše iznenadio, tko vas je najviše razočarao? Ok, stavljamo Tursku, ko vas je najviše razočarao unaprijed ili? Sigurno da, mislim, Turska je tim koji ima lep potencijal, nisu uspeli da ga iskoriste, ali ja mislim da će se oni vratiti. Među prijatne iznenađenja, mislim, Italija svakako, zato što nisam očekivao da Italija može ovoliko, ali nije da nisam znao, zato što mislim mi radimo sve utakmice Italije i svih ostalih reprezentacija, tako da smo ih gledali. Pričao sam tokom prve faze, ljudi su iznenađeni što Italija igra napadački fudbal, ja sam radio utakmice na kojima daju 10 golova. Ali... Bez poraza su nekih 30. Pa dobro, ali Italija je umela da bude bez poraza, ali da to bude 1-0, pa ne znam šta, ne, sad su igrali fudbal sve vreme i jedini način fudbala... Sad onaj alibi nogomet koji su igrala je Francuska na ovom prvenstvu, a Italija je opet sad je počela igrati ipak napadački i zabijati golove. Tako je, ne samo Francuska i Engleska u velikoj meri. Engleska u finalu je igrala baš pravi italijanski. Prijatno iznenađenje mi je Austrija. Austrija je tim koji mi je 2016. bio najneprijatnije iznenađenje turnira. Očekivao sam od njih tada rutinski drugu fazu, a možda i više. Oni su ispali to, strašno su ispali u grupi gde su igrali Island i Mađarska i Portugal. Dobro, ali oni su sad ostvarili prvu pobjedu, a i prvi prolaz, naravno, da. Tako je, 2 puta su pobedili, znači prvo što su konačno pobedili, drugo 2 ekipe su pobedili, treći to što su izgubili su od Holandije u utakmici gde su bili egal, gde je individualna greška 2 puta donela gol Holanđanima, ali su Austrijanci jako dobro izgledali. I protiv Italije su bili bolji tim u jednom poluvremenu i u jednom produžetku, i to mnogo bolji tim. Dakle, obe ekipe su imale jedno poluvreme Italija, pa jedno Austrija, pa jedan produžetak Italija, pa jedan Austrija, gde je Italija na kraju pobedila samo zbog jačeg rostera, zbog veće dubine, bolje klupe u odnosu na Austriju, i to je ono što je problem, dakle, svih tih malih nacija i fizički malih, pošto Austrija ima 9 puta manje stanovnika nego Italija, i nacija koje nemaju tradiciju toliku uspešnosti na velikim turnirima, jer da kojim slučajem su Austrijanci mogli da menjaju brže nego Italijani, veliko je pitanje da li bismo mi imali ovog prvaka Evrope ili bi se potpuno drugačije otvorila ta strana u žebu. Sve o svemu, oni su mi baš prijatno iznenađenje na turniru. Česi su otišli daleko, mnogo dalje nego što sam mislio, ali, mislim, nije mnogo dalje, jedno kolo dalje nego što sam mislio sam da će proći grupu, ali nije to izgledalo mnogo dobro. Oni su igrali baš kako igraju Česi u ovoj iteraciji, oni su nekad imali i mnogo atraktivnije timove. Ovo ostalo manje, Švajcarci su dosta takođe obradovali načinom, dakle, eto,
nekako nam se povlači da je ova podunavska, centralnoevropska ekipa odigrala jako dobro. Vraćamo se u 920. 930. Švajcarci su odigrali dosta dobro u smislu da čak i to što su izgubili od Italije, ok, tu se videlo da im pada tonus, ali pregazili su Vels na početku turnira, nisu ga pobedili, pregazili su Tursku kada su bili pod pritiskom, protiv Francuza su bili mnogo bolji tim kad se gleda celina utakmice, jer praktično do promašenog penala bili su sami na terenu. Sommer je bio jako dobar, to se mora reći. A bio je on odličan, ali generalno ceo tim izgledaju jako dobro. Džaka je na toj utakmici, ja mislim, imao utakmicu karijere. Imali su ponovo hrabrog selektora u Petkoviću koji nije imao problem da izvadi Šaćirija protiv, dakle, svog najboljeg igrača je izvadio protiv Francuske 20 minuta pred kraj. Nisu imali Džaku protiv Španije. U četvrtfinalu Džaka je služio kartone, ali Šaćiri je izvadio 20, dakle kad ti imaš hrabrosti da izvadiš svog najboljeg igrača 20 minuta pred kraj gde gubiš 2 razlike. To pokazuje, a imaš ideju. To ne napravi samo Modrićem protiv Španjolske. To niko ne napravi, to niko ne napravi uopšte i to ti se vrati tako što dobiješ tu utakmicu mimo svih očekivanja, mimo svake logike. Riskiraš, ali se zna nekad isplatiti. Tako je, isplatilo se i na kraju dobijaš na fantastičan dribling opet igrača iz HNL-a. I da zaokružimo podunavsku školu, Mađari, način na koji su oni odigrali turnir, ono je fantazija, dakle ekipa koja je limitirana, koja je bukvalno po limitu tu negde sa Finskom i Makedonijom, koja je u onakvoj grupi u kakva je bila, nije bila slabija ni jednog minuta, ni od koga, sa Portugalcima je na puku nesreću, na odbitak primila taj gol, da nije primila taj gol, verovatno ne bi primila ni sledeće dva, gde je protiv Francuza igrala fantastično, gde je protiv Nemaca bila bolji tim na terenu većinu vremena. U trenutku bila i druga. Tako je, mislim, ceo turnir su, vodili su protiv Francuske, vodili su 2 puta protiv Nemačke, dakle tim za koji smo svi mogli da potpišemo da će sa 0 da završi, a da će ovi međusobno da se izdele. Tako, ja to i nisam iskreno očekivao. Pa pazi, ja sam mislio da mogu da uzmu Nemcima bod. To sam očekivao. Protiv Portugala nisam očekivao, zato što sam znao da Portugal mora da uzme tu bod, jer zna da mu slede ova dva velika protivnika i da moraju da dobiju kako znaju, ali nije mi palo na pamet da je moguće da Francuzi ispuste pobedu. Ono što je, dakle, fantastično su igrali sa svojim ograničenim igračkim kadrom i pokazali su još jednom, ako imaš dobrog trenera, na koji način ćeš ti da izvlačiš iz svog igračkog kadra, jer on ima rupe svuda po terenu, on je izvlačio sve što je mogao odatle, on je u toj utakmici s Francuskom posle 30 minuta ostao bez ključnog igrača koji jedini može da dobije skok duel na protivničkoj polovini u liku Adama Salahija i to je uspeo da nadomesti, jer Nemanja Nikolić ništa nije mogao da dobije gore, jer nije taj tip igrača, nema fizikalije koje ima. Imao si neverovatnog Kleinheislera koji je ceo turnir odigrao apsolutno fantastično. U Fioli je našao igrača koji će uspeti da razbije, na kraju su svi primetili gol koji je dao, ali on pre tog trenutka 45 minuta dobio svaki duel sa desnom stranom kompletnom francuskog tima, što je nenormalno, jer je ogromna razlika u kvalitetu i to što je uspeo sve to da prikrije, on ima dobri igrače u svim linijama. Dakle, Mađarska je tim koji stvarno u svakoj liniji ima dobre fudbalere. Puno dobrih reprezentacija, ne znači da je Mađarska loša, nego u ovakvoj grupi ispada da je loša. Tako je. Ali nemojmo zaboraviti, Dominik Soboslaj nije bio na turniru uopšte kao njihov svakako ubedljivo najtalentovaniji igrač i uprkos tome su uspeli da ostave ovako dobar utisak na turniru i stvarno svakim čast. Tako da sve o svemu dva glavna light motiva turnira su mi koliko dobro su odigrale ove podunavske selekcije i koliki uticaj HNL-a bio na ceo turnir, jer Laslo u Mađarskoj, Gavranović u Švajcarskoj, Livaković u Hrvatskoj, plus još nekoliko igrača tu u hrvatskoj selekciji, ali svi su bili među boljima u svojim reprezentacijama i to je pokazatelj kako, eto, jedna liga koja je u tom trenutku, koja je 16. 15. 17. u Evropi, 16. može da napravi veliku razliku, iako mi stalno očekujemo da samo ovi iz najjačih liga rade nešto, eto, može i u ovih krajevima. Suprotno, nogomet se igra i dešavaju se iznenađenja, naravno. A to recimo ne možeš da kažeš za neku rusku ligu ili za tursku ligu koje plaćaju gde jedan klub ima budžet malte ne kao ceo HNL bez dinama. Tako da baš je onako
jako prijatna stvar za ljubitelje centralnoevropskog fudbala. Ja jako volim centralnoevropski fudbal i s te strane mislim da je ovako lepo, bar do tog trenutka dok nije krenula završnica, to bila glavna stvar celog ovog turnira. Niko nije toliko kontinuirano dobro igrao kao timovi sa ovih širih prostora, dakle od Švajcarske, Češke na ovu stranu. Čak su i Slovaci imali prilično dobar turnir dok na kraju ih nisu Španci uhvatili u mašinu. Krene jedan, krene drugi. Dok ovaj nije smečovao sebi u goli i zaista upropastio se. Da, šta sam htio reći, znači za mene je Turska jednostavno razočaranje, to je za sve većinom, ne trebam puno o tome. Jedino bih eto spomenuo Mađarska, zašto Mađarska mi je najveće iznenađenje. Ja nisam očekivao da će oni biti zadnji, da će imati 0 bodova, da će potonuti. Očekivao sam borbu od njih i baš zato ja nekako volim kad baš niko ne vjeruje u nekog, ja imam neki osjećaj baš nekad da će neko nešto. I to su Mađari pokazali, nisu imali baš neki rezultat, iako mi za 2 boda imali, ili tako? Tako je. Da, znači to je jako dobra stvar za njih, opet. Jako dobro su pokazali igru. Tako samo jedan poraz i to do 83. minuta 0-0 i u toj utakmici. Da, i mislim je li bilo Portugal kad su izgubili s velikom razlikom, ali to sve u zadnjih 10 minuta nakon njihovog poništenog gola, tako da za mene su definitivno najbolje se pokazali od ovih neočekivanih, ako to tako mogu reći. Pa eto, to će biti to od ovog euro dijela. Dosta smo se raspričali o euru, pa ću vjerojatno vas dijeliti na 2 dijela.